Ako osjećate tupi, stalni bol u donjem delu leđa koji se pojačava pri savijanju, sedenju ili podizanju tereta, moguće je da imate protruziju diska, poznato i kao iscureli disk. Protruzija diska nastaje kada unutrašnji sadržaj međupršljanskog diska počne da pritiska njegovu spoljašnju ovojnicu, stvarajući pritisak na okolna tkiva, pa čak i nervne korenove. Iako ne dolazi do potpunog izlaska materijala, kao kod hernije diska, ova pojava može izazvati značajan bol, ukočenost i smanjenje pokretljivosti. Najčešće se javlja u lumbalnom delu kičme, a uzroci mogu biti dugotrajno sedenje, nepravilno podizanje tereta, gojaznost, ali i degenerativne promjene povezane sa starenjem. Bol može ostati lokalizovan ili se širiti niz nogu, lumboišijalgija, ali najčešće ne dolazi do potpune utrnulosti kao kod oštećenja nerava. Kod protruzije diska važno je reagovati na vreme. Mirovanje bez terapije često pogoršava stanje. Fizikalna terapija, ciljani pokret i dekompresija, regenerativni tretmani mogu značajno ublažiti bol i povratiti funkciju. Kada osjetite bol u donjem dijelu leđa koji se javlja pri sedenju ili naglim pokretima, osjećaj zatezanja duž zadnje lože butine, smanjenu fleksibilnost i osjećaj pritiska u leđima, bol koji se smanjuje u ležećem položaju, potražite pomoć fizijatra. U Fizionova centru pristupamo svakom pacijentu individualno, sa preciznom dijagnostikom i jasno definisanim planom terapije. Već nakon prvog tretmana mnogi pacijenti osjećaju olakšanje. Koristimo savremene tehnologije, uključujući fokus aparate i robotizovani laser M8, kako bismo ubrzali regeneraciju tkiva i smanjili bol. Naš cilj je ne samo da uklonimo simptome, već da rešimo uzrok problema i vratimo vam kvalitet života.